ꯇꯧꯖꯔꯤ ISTV ꯄꯥꯎꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯄꯦꯃꯦꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯕꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯤꯔꯥꯕꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯄꯦꯃꯦꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯕꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯤꯔꯥꯕꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯁꯣꯏ ꯄꯥꯊ꯭ꯔꯤ ꯎꯅꯤꯡꯈꯣꯡ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯏꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯆꯥꯏꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯅ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯞꯂꯤꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟड ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ सोशल वेलफेयर मिनिस्टर A.K. मीराबाई कमीशन के चेयरपर्सन ए नवचंद्र जिला परिषद मेंबर विजयंती ए मनीमला यावना प्रधान एन तोम्बा मेटे नंबर म्यूजिक सरुयाकी कमीशन की म्यूजिक यावना वांगा की बसिंग फोंदोन की बदा सही तरह निपान मखादा लेब नुपी मसा सिंग मखल कयागी चैथेंग नंगली सही खरा सिदा अंगांग सही तरह तर की मखादा लेब यावना ओपीबा अपान थातो की मसुंग इज्जत महलगा हातोक लंबगे केस कया कमीशन थेंगरे स्कूल ओजा सिंग मदि ममा मपाना अंगांग वारकपगी मिंगदा फू सैब तौबना मेंटली टॉर्चर तौबसु थेंगरी लमदमसदा लैबा एनजीओ सिंग अमदी लोकल म्यूट सिंगा कमीशन का पुन्ना अंगांग सिंग हक कननब थबक पाकेट मिनसी कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 की काना बलोमिन से बोपम सिंग फोंदोकी मिनिस्टर A.K. मीराबाईना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अंगांग अम पोक्तुंगेदगी सिरिबा फावबा मखल मखा कयागी हक अमसुंग प्रोटेक्शन कयागी कानाबसिंग पीरी हौजिक मणिपुरदा चथरलिबा क्राइम सिंग थेंगनबा ममा मपा अमसुंग इमुंग मनुंगी मियो सिंग पुन्ना भाब तामिनबा चंगी माना मखा तारदुना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ओल्ड एज पेंशन यावना पीरिबा सनफम सिंग ई पेमेंट मरम ओइदना यौबा ngamdriba asigi khanduna sarkar asina masa masada sanfam sing asi pinaraba cabinet putoktuna khanare atuma matamda thabak onthoknana honari haiki Bikiba angang chahi tare nipam da ngariba angang singda asigulaba haras bayam matawuna nubi singi ijata tem sinnar ko mayam singna se matawra mana koi kokmina gadagi haibna singba mayam singna do madu koi munna khanjin badakar oi kano pensioner singda hana piramba bomongda direct cash payment pi da bagi da makta cabinet decision lawre cabinet decision lawra banina atuba matamda hariba atingna bank da chatpagi awaba bank da chaluraga paisa phangdabagi awaba do khara khar makai koknabagi da makta cabinet na decision lawre haraga atingna cash payment piba yana bagi koi thawrang ama leijare इंडिया तलेबा वर्किंग जर्नलिस्ट के ख्वाइदगी सौबा बॉडी एम ओरिबा इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के निमित नेनी चथरकपा नेशनल एजुकेटिव कमिटी की मीटिंग थास के तांग कुन गुमदोइदा सेंद्रादा लोशनख्रे थास के तांग कुन गनि थोइदा चीफ मिनिस्टर ओकरम इबोबिना हौदोकिबा नेशनल एजुकेटिव मीटिंग असिदा सरु याखिबा इंडिया के स्टेट कुन की एजुकेटिव मेंबर सिंग मणिपुर जर्नलिस्ट सिंग थेंगरिबा अवा अना सिंग पाउ ताबदा अंगकपा पोंगनख्रे All Manipur Working Journalists Union Amzuna Yumbu Oiduna Pangtokpa National Executive Committee Gimi Pamaduda Amzugi General Secretary Zui Enauksha Sharmana Sterasugi Journalists Singi Awara Pamadi Pangtoki Tabak Thom Sing Pautumki IJU Gi Maketi Su Paumi Singi Awana Amadi West Board Mapung Pana Chana Hanana Tapak Packet Kini Habigi Tazaba Piraki Tasiki Tangkun Marida Journalist Sing Adubu Myanmar Gi Tamuta Napuduna India Amasung Myanmar Anigi Marikalainariba Mari Wanki Pamaduda says She's Hospital Gi Maketi Salin Amal Kauduna, Paumishinga Akupawari Sanaki. Says Hospital and Research Institute ki Managing Director Dr. K.S. Palimna. Institute Asina Manipur ki Danatana, Yumtang Nariba State Ching Amadi Yublon Nariba Myanmar ga Medical Care Gimaram Dalina Bamari Matanga Sugaina Paudum ki. Timadubu, Numatangi Matamda, Minister Bangloda, Minister Masana Yumbu, Waidun Salin Amasupizaki. Paumishinga Dunga say in Pal Tadokre, Timaduna, Moretamna Sapagilambida, Palelda, Mapumadu Mahiru Pamasama, Palelgi Commandona, Pakraga, Port Neighbor Chatei Haidun Lambi Tinglamki. Halapagi Kongshatasu Tinglambadana Gari Ahum Akai Atoy Tolaki. National Executive Committee meeting Asida, Manipur Maketi, Kari Wapum Pukatibagi, Amadi Kari Karamba Hiram than Nenakibagi Habiki Matanga, Amzugi President Wankamsa Siamzaina, ISTV News, the Opamkaya Tamlagli. Manipura Hoki Tabuk Suriba, Ahogi Habidi Working Journalists Union, Amjugi, the Hogi, member of the journalists in the Sida. Tonga Media House in the Tabuk Hogi. Generation asigi akogi kusuman jam digna piba gimatang da akogi asubin ko da hada mamangi chahida akogi odar thoki ba akogi mesethia whiteboard to chana hanaba akogi amjugi mai kidagi yamna kanna akogi takshin ki aduga sigi famna akogi amjugi pukat ba phum asi akogi takshin ki adu natana akoi manipur lai ba akogi manipuri akogi generation asi akogi family benefit scheme akoi haibi ayamna so akogi pawmisi awabagi scheme mayam chana hanaba adu free medical aid haida ana layim da kujo chaba phangnaba da akogi pension scheme se hanagi hawi phi fagadana ba akogi press auction colony hangdoknaba
adagi sida natara ko Manipur Press Academy ama lingni bagi matang su ko amjuna kana pora dra thabuk tori ba mayam badu pagjopa ko thamki Loktak Lake Protection Act ki makada Loktak Pata mamangai dagi ngami sing na hainak panga phabagi mongda athingba thamkibadagi sinpham hong khraba ngami sing sakarna hanna yengbidabadagi awaba kaya mayoknari hiramsigi matangda paudam amalobis Loktak Pat pu masak phajana bagi pandamda Manipur government na semkiba Loktak Lake Protection Act 2006 ki makada Loktak Pat yelhongi dagi hainarak laba atha phum sendana phum sang saraga Lu lang thapna nga fabagi pathapta athingba thamkhre athing asigi makhada Loktak saramba phumsang sing mai thadang manghan khibagi thodok kaya thok khiba leikhre pathang pathangdagi hainaduna laklaba nga fabagi pathapta athingba thamkhibadagi ngami kaya amasung makhoi mapan tangjaramba masa masu sing supham nomphong khangdabagi awawa mayoknaduna lakli asigamba awawa asigi saitheng phanglaba singi maraktagi thangja khunjem leikhaidagi Guru Mayum Milansu Amani Hainazaramba Sinpam Manghan Bikivadagi Angang Waringadagi Pamjarakta Laichara Sembagi Sinpam the Mai Onsendana Lokta Green Nasarika Farm Amalinkatana Hingnabagi Laibak Yangli Subum no Mangkang the Wahaitaren Nga Pavasi Adagi Pum Loktopa Mai Tadopa Chang Mai Tadoki Vadagi Nasagi Wakalje Subum La Pankang the Kangle Hele Kudagi adana masina faradrai na wakal je sum lai su mana masing matamatang ba je isana ju pingi degi wakal pamja ba hai tare ne sum alda laibak changi age masina hingba ya ga dara hai budu si lambi sida tam tam na sum chahi ma nga tara le ga di tang hingba ya wi mami u ra hai dana kona ba hujra ba akan ba ek amagi makhada hainarpa sinpam thadat bikhra ba su thawai yauna nauna fakhalak liba sinpam da sarkar gi pifam thokpa Tengbang Kaiguma Amata Fang the Bada Penda Fundorali Marie Lainava District Horticulture Officer Tengbang PB Nava Hijavadas Taviti Hairi Aduna Mapalamda Yenaroga di Mapalamadi Greenhouse ki Matena Matam Natazu Potopangamba Adumaya Tawi Aduna Ai Samasu training Sasare Nasibok the department site Karimo beneficiary in the Pangdri Adu Aquina Officer Wano was Masi Kaya Toy the Sen Piva Sangaya people don't know Huzi Greenhouse Kalaga Lay Tadava Manamsing Tadava Barile Napi Horagaleva Mado Huzi Masi Matang Zuan and White of Kali Hajatai Awaba Taraba Nami Sing the Mukta Sarakan Akanava Torang Amat Pakat Pidravadi in Kalak Liban Naharan Sing Lambi Lana Sat Kitana Tung the Hen Awab Ama Oirakwe Haningai Late Hanasu Milan Mot Piraki. Generally by MLA Mam, the Minister Mam, Sina, Hana Moida, Incaleb Naron in the Laricmatic Chanta Morning, like how Pangdena, Yimatala and Wakanda Samamana, Aramba Sharana, Lambi Wakala, Adum Chakiduni, Masicha Payana, Layana Hajani. ISTV Powdam Powdam Zeriba, Nitakunjam Saranza Mite. December ki tang tara mathoidagi tarahumdoi phawba National Sports Hall Kathmandu Nepal da pangthokadaba South Asia Jetkundo Championship lisingani taraga marida India ki team da saruk yanabagi damak Manipur gi sanaroi mapan official ani yauna punna miyoi taraga mathoi khalak le haina Jetkundo Association of Manipur na thadro pacharol aman hairi Impal Ring Road Chamlakpada Tharumdagi Lantung Sing Phawbagi mafam sing sokpa yaroi haina ngasi Tarung Community Hall mamang da wakat mifam satakre Langol Tarung Village Authority, Langol Tarung Village Women's Society, Langol Tarung Village Youth Club, JS Against Imphal Ring Road Tharun to Lantung Sing Organization Singasina Punashin Sataki Bawakan Mipam Aduda Tharun to Lantung Sing Pawada Liba Village Nipandagi Lakpa Nupa Nupi Kayana Saruyaki Women's Society Lusing Bi Alina Pamina Lamdamasumda Ring Road Lakpasi Yaning De Kulkayasi Sahikagi Mamang de Labangakani Haiki JSC spokesperson Panti Golmina Pongdokibada Mapamasada Lady Miyaki Aning Bakandana Hector Bishem when Habis Yaning De government na to the Kongpam Hadopiu Namduna Taurabadi Logi Mating Logani Haki Village Authority Chairman Panmai Maishankuna Government Development Gitabak Tom Pakalapati Taram Ui Ring Road Asina Yunak Samri Romgi Lepam Laitavi Awaba Mayok Nagani Madamasana Topamapam Amada Yengbiu Haki Development Bank Digi Purpose I told Mayam Taram the Okcharagasho Mayam gi property Manga the boy Ragadi Atopam Mapam under Taidoga Ayaba Mayam gi Panabadu Tobio Mapam Sidi Changi Ganu Habese I quay Kul Hariba
थारोंदगिना लेथुंजिंगदा लेरिबा प्रजासिंगजिना मसिगी मायोक्तनी ngasi sit in protest sathariबसे हप्ता काजिबुंग सथरिबा संगाई फेस्टिवल दा मयाई काबनिसा जर्दा खैनी चुरुप अमदी अते हिदाक मनागी पोथोकसिंग पुसलकपा अमदी योलंबा कया डीएसपी रोनी मयंगबम अमदी कमांडो के सेकेंड ओसी वाईफाई की कांबू अमन ngasi फागतख्रे फागलबो पोरम कया इम्फाल टुएल तुरबानदा मई थादुन महानख्रे तोगोसके मरी लेनेना डीएसपी रोनी मयंगबमना असगुम मयाई काबचिंजाक सिंगसी पुसलकपा अमदी योलंबा खुदिमक मखाताना फागतखिगनी मरमसना संगाई फेस्टिवल यंगबो लाक्लिबा अमदी मफम मसिदा स्टॉल हांगलिबा सिंगना मयाई काबचिंजाक सिजिनदनाबा अपील तौकी मयाई काइबा चिंजाक मैम यू नचिंबा खैनी कौता अदगी जक्वा मैम चार लाख पुसिन बसे अखोई स्ट्रिक्टली थिंगजै अदुना हुजिक सुमै थारी बसी अखोइना ngarang nahandagi pagacharakpa मैम दो अखोइना डिस्पोज तौजबने अदुना मैम द मेसेज अमतंग बिजनेंगी संगाई फेस्टिवल यंगबा लाक्चरिबा मैम ना सिंगबा चिंजाक फतबसे पुसिन बिरतनबा हाइदुना अखोइना पुलिस मणिपुर पुलिस टीम दगी अखोइना अपील तौजै Lions Club, Leo Club, Lioness Club Thobalna, District Blindness Control Society Thobal, Siza IKF Foundation Langol, Lomi Marup Kekman Amadi AIYF Kekman Yokusam Nadunangasi, Nomi Oba Free Cataract Camp Ama, Kekman Jila Katil Complex the Pangtokre, Kematuda Diabetic Lina Libra Haina Halkia Susek, Tobi Kutum Sabapiki. Cataract Nanare Kandol Musing Matang Tagitang, Taramatuda Siza Hospital, the Limna Operation Togadabani Hari. State Archaeology Department of Art and Culture na sinduna thas gitang tarag mapundagi hoduna sayolo machupna satrakpa World Heritage Week ketram nasikala hololo sinkre tomadu Art and Culture Advisor Professor TS Tombi Singh amadi Director Dr. K Sobita namurubi music mana sawyaki Heritage Site sing da satuna pangthoki essay competition da makong muthang tarba sing da mana mathum singyan thoki Professor Tombina Manipur da Heritage Site sing asi malem gi miyam amasung lamdam sigi music sing da hena khangana ba website ta thagat kadabani haiki Director K. Sobitana, Art and Culture Department asi tongan ba office drama thoina punsinduna semani Archaeology Department asisu masigi manung janmani Archaeology Department na historical sites in da chatlaga update tawba darkar lei heritage sites sing asina Manipur gi haukraba matamgi thak sing karamna lerami haibadu khangan mangam gadoribani haiki Akote Manipur da leiba mi sing asina what is the heritage site habisi masigi importance kana Khangne Khanaga su koina mamuta khangbase kogi awareness yogongamde aduna asugumaba kogi heritage di week ma palan ta bolo na mo piwa message si amaru oi malamdi asugumba historical sites na monuments asina kogi society asigi civilization ki yamna maru ba dum ba yastik amani masi ge ganda koi se karam raibo ba koi civilization wa khum ma ge hai se yang rai na khambami Muslim pada maruiba pau amakana pizari. I pemengi kutang da pesa piba da tengnari ba kudong sada basing kohon na ba saka no honari haina Minister Mirabai na haikre. ISTV pau miyeng tapi basing amakana kurumzari.